14 dekat sini ada 14 topik berdasarkan kepada setiap minggu. Introduction to the concept of strategic entrepreneurship, strategic opportunity recognition and development, crafting the strategic business model, identifying attribute of strategic resources, strategic innovation and entrepreneurship, strategic decision making for entrepreneurs, sustainable development goal and strategic competitive advantage, strategic entrepreneurial marketing, strategic financing entrepreneurial ventures, growth strategy and entrepreneurship, strategic entrepreneurial leadership and team building, managing strategic business networking, strategic funding support for new venture, and then also the last we have the case study of successful strategic entrepreneurship ventures. So yang ni adalah topik yang awak akan belajar lah based on this subject, and based on your tutorial pun saya akan bagi task ataupun your exercise related to this kind of topic setiap minggu lah. And then for the assessment, we have final exam or final assessment. Yang ni akan ditentukan lah sama ada we have kita akan tukar universiti akan tukar kepada physical exam balik ke ataupun macam mana lah. So we have the individual based on final exam or final assessment CLO1 30% weightage, and then we have the assessment based on industrial talk CLO2 10%. And then presentation based on industrial talk CLO2 10%, group assignment based on the case study, group project based on strategic plan report 30%. Sebenarnya semua ni adalah berdasarkan kepada group assignment lah ataupun berdasarkan semuanya adalah dalam group. So individual talks, presentation, group assignment and also group project. Nanti saya akan bagi the detail of guideline for this assessment. So kalau ada soalan nak boleh tanya teruslah, saya cepatkan. And then if you have any question to ask during my lectures ni, awak boleh tanya teruslah. And then academic calendar and then references. So we have the HIT Ireland camps and also Sector 2022 Strategic Entrepreneurship Creating a New Mindset. Varun and Shane 2022 Entrepreneurship A Process Perspective. Osterwalder, Pigner, Bernarda and Smith 2022 Value Proposition Design, How to Create Product and Services Customer Want. Drucker 2022 Innovation and Entrepreneurship. Minsberg, Astran and Lampel 2022 Strategic Safari, Your Complete Guide Through the Why of Strategic Management. Ini adalah rujukan yang dikemas kini untuk tahun semasa lah. Nanti awak boleh check juga di library ke, so mana-mana rujukan, so yang berkaitan berdasarkan kepada ni pun dia the new version lah. Kalau awak jumpa yang sebelum ni pun ataupun bukan the latest one of tahun dia, so dia lebih kurang lah, dia ada the latest edition and also related to yang the previous one macam tu lah. Okay, and then for the lesson plan, ni yang tadilah. So saya akan letak lah, maknanya ni grup yang saya mengajar lah. Sepatutnya ada grup SAE, FKP, SLA, SLB dan juga SLC lah. Nanti saya tanda dekat sini. So program di bawah FKP dan juga FBI. And then synopsis. And then you can also refer to the subtopic for every topic of the week. Sehingga kepada mid semester we have mid semester break lah. And then sehingga kepada study week and also we have the final exam. Ataupun final evaluation lah. So ni pun lebih kurang ni lah. So your continuous assessment, individual talks report, presentation, case study, group report. 70% for CA, continuous assessment, and 30% for your final evaluation or final assessment. Okay. So dalam part yang ni pun, saya buka ini balik. Dalam kos aula yang saya bagi ni pun,
We have lectures, tutorial and others. Course content outline and subtopic, references and conclusion. So the study of strategic entrepreneurship integrate the principle of entrepreneurship and also strategic management. So dia gabungkanlah uh, uh, the area of entrepreneurship and also strategic management to equip learners with the ability to identify opportunities, craft innovative business model and leverage strategic resources for sustainable growth. And then across 14 chapters, the subject emphasize environmental scanning, opportunity recognition, innovation, leadership, financing and networking as essential pillars for entrepreneur success. So dia akan ada, boleh tengok the entire entrepreneur journey from understanding the concept of strategic entrepreneurship, creating and funding new ventures to implementing growth strategies and sustaining competitive advantage. Berdasarkan kepada innovation and sustainability. So kita akan tengok juga the case study further related to the theory and practice. And then so we have the develop entrepreneurs who are not only opportunity driven but also strategically again financially savvy, ethically responsible and capable of building ventures that contribute to economic development and societal well-being in line with global sustainability goal SDG. Tu pun SDG pun ada part of our topic for this subject jugalah. So strategic entrepreneur is likely pledges every move must balance immediate opportunity with long-term positioning for success. So any question before I proceed to chapter 1? Ada soalan nak tanya setakat ni? Any question? No. Okay. Okay. Okay, so saya akan pergi we go for chapter 1 lah. Sebelum tu saya nak tanya semua local ke ada international student in your group ni? Ada international student ke tak ada? We have international student or not for this group? Ada ke tak ada? Ada? Tak ada kot. Semua ni lah, semua local. Okay. So tak ada masalah lah sebab saya akan ni jugalah, saya akan go for English and also saya akan go for Malay lah. Okay, thank you. So saya sorry. Setting kejap Cek accessibility. So check this. Okay, so saya pergi kepada chapter 1 lah. Okay, kita nak ambil masa lama jugalah untuk our first class. Nanti saya akan bagi task juga kepada awak untuk tengok balik.
Okay, so we go to chapter 1 yang saya dah ni lah. So week 1, introduction to the concept of strategic entrepreneurship. So ada 2. So saya akan pergi kepada yang ni lah. So pada masa yang sama boleh tengok juga ada related to the theories, the historical of strategic entrepreneurship and also dia punya sejarah lah berdasarkan kepada strategic entrepreneurship. Okay, so I go to introduction to the concept of strategic entrepreneurship. Based on learning outcome, so explain the concept of strategic entrepreneurship and its integration with strategic management. Yang saya bagi tahu tadi lah, they are related to this kind of strategic management and the area of entrepreneurship. And then discuss the importance of strategic entrepreneurship in dynamic market and how it differs from traditional entrepreneurship. Then illustrate key success factors and challenge that influence strategic entrepreneurial ventures. So what is strategic entrepreneurship? So kalau tengok dia punya fokus adalah combine entrepreneurial opportunity seeking with strategic advantage, which is seeking behavior. So dia akan cari peluang untuk lebih inovatif, lebih kompetitif berbanding kepada dia punya kompetitor lah. So dia akan fokus kepada this kind of part. Dia akan tengok peluang yang ada. So dia akan tahulah apa resources yang boleh digunakan to make sure they are sustain ataupun they are grow in their business activity or entrepreneurial activity. So value creation based on quick wealth through innovative resource combination and also strategic positioning. Itu adalah value dia lah. Kenapa pergi kepada fokus kepada entrepreneurship. So kita akan directly kepada entrepreneurship sahajalah. Dia combining sebab sebelum ni dia ada strategic management and then but in this area we are go for entrepreneurship. And then competitive edge, balance explorations of new opportunity with exploitations of existing capability. So awak akan dengar ayat ni lah. Exploration and also exploitation. So dia kena tahu beza dua ni. So we have that this kind of explore the new opportunity ataupun exploit existing capability yang dia dah ada lah untuk expand balik. So dia akan ada dua explore dan juga exploit. Sebab kalau awak tengok in this kind of strategy entrepreneurship ni dia are more theory related to resources lah. Dia lebih kepada penggunaan ataupun utilize this kind of resources. Sebab bidang kajian saya untuk PhD pun dia are more on strategic entrepreneurship and also related to finance. So dia lebih kurang macam tu lah. Dia akan ada but the elements in this kind of strategic entrepreneurship ni dia akan ada untuk penggunaan resources. Tak kira lah dari segi marketing ataupun dari segi social, dari segi HR, dari segi pengurusan pengendalian business operations ataupun marketing and so on. And then we have the perfect integration. We have the entrepreneurship. Kalau entrepreneurship ni we have the opportunity recognition, innovation and creativity, risk taking behavior and also resource mobilization. Ni ada lagi lah. Cuma saya highlightkan. We highlight based on this kind of entrepreneurship ni, dia kelainan dia adalah dia lebih kepada mencari peluang yang ada lah ataupun based on creativity dan juga inovasi, and then dia boleh sanggup ataupun berani untuk mengambil risiko, and then at the same time resource mobilization, penggunaan resources tu pun perlu digunakan sepenuhnya lah. And then when we go for strategic entrepreneurship, we have the competitive advantage, resource optimization, long term planning and also market positioning. Dia akan pergi kepada yang ni, long term planning. Sebab dia akan tengok apa kesesuaian untuk lebih sustain. Sebab kalau tengok beza antara menjual dan juga keusahawanan tu, dia akan tengok apa kelebihan yang boleh ditawarkan. Kalau modal digunakan rendah, so jualan yang diberikan adalah mesti lebih tinggi daripada modal yang digunakan lah, ataupun kos penghasilan yang digunakan. So this kind of
integration. And then this is the part of integration lah. Identify spot market opportunity. Dia akan tengok peluang yang ada untuk dia pergi kepada pasaran yang akan diceburi lah, ataupun untuk pergi jauh kepada part of dia punya entrepreneurial activity. And then strategize, develop competitive approach, and then execute, implement with precision. Ni adalah dia punya proses lah, the perfect integration. And then why dynamic markets demand strategic entrepreneurship. Kenapa perlunya lah berdasarkan kepada keperluan untuk strategic entrepreneurship. So we have the rapid change, high uncertainty and also intense competition. Sebab kalau tengok dari segi sekarang pun market evolve quickly, requiring both innovative thinking and strategic adaptation to stay competitive. Jadi tak boleh jual benda yang orang kata yang tak mengikut perubahan dari segi edaran masa lah. Pakaian pun orang akan tengok pakaian yang jenis macam mana sekarang, and then the trend sekarang, and then so we need to selari dengan perubahan yang yang berlaku sekarang lah, untuk lebih kompetitif ataupun untuk sesuaikan dengan keadaan semasa. And then high uncertainty pula, traditional planning fall short when future conditions are unpredictable. Sebab benda tu adalah bermusim. Mungkin pada bulan tersebut awak boleh berikan kepada sale contohlah, and then the next month pula dah kurang. So dia tu adalah dia punya strategi yang boleh dibuat. Macam mana awak nak tentukan harga, macam mana nak pergi kepada part of pasaran market tadilah. And then intense competition pula, sekarang ni dah banyak juga persaingan, and then apa yang kelebihan yang ditawarkan. So the part of competition lah yang berlaku dalam this kind of dynamic market. Ni adalah yang biasa berlaku lah. Kenapa perlukan inovasi, kenapa perlukan lebih kompetitif dalam this kind of part. So resource yang ada tu kena lebih kreatif lah untuk hasilkan produk ataupun servis yang lebih menyelah daripada your competitive. And then we have the traditional versus strategic entrepreneurship. So based on traditional entrepreneurship, we have focused on opportunity exploitation. Ni exploitation yang saya mention tadi lah. Exploitation based on existing capability. So dia hanya menggunakan ataupun fokus this kind of part sahaja. And then short term profit maximization. So dia punya profit pun lebih kepada jangka masa yang rendah, tak pergi kepada long term. And then individual risk taking. So dia hanya melibatkan seorang risiko sajalah yang ada. And then resource acquisition driven. Ni adalah more to traditional entrepreneurship. And then when we go to strategic entrepreneurship, we have balance opportunity and advantage. Sebab dia nak cari peluang tadi. Contoh kalau nak buka perniagaan baru pun ataupun nak pergi kepada the new product development pun kena tengok apa opportunity yang boleh ditawarkan. And then we have the sustainable wealth creation. Dia bukan pergi kepada yang ni. Bukan pergi kepada short term profit maximization sahaja. Dia nak create kepada sustainable wealth creation. So kalau awak explore lebih kepada wealth creation tu, tak semestinya pergi kepada financing. Mungkin dia nak create job opportunity, dia nak menyumbang kepada society ataupun community, dia nak pergi kepada growth of dia punya sustainability of dia punya business, and then so on. Dia akan pergi kepada long term lah, bukan kepada short term profit. So dia akan fikir untuk sustainability. And then calculated strategic risk. So yang ni pun dia boleh buat pengiraan ataupun boleh buat perancangan untuk kurangkan kos. Ataupun dia guna risiko yang ni, and then so dia akan dapat pulangan yang lebih baik. So this is the part of strategy yang boleh dilakukan lah. And then resource optimization focus. So dia lebih fokus kepada penggunaan yang resources yang lebih optimum. Sama ada dia akan pergi. So dalam the theory of
Heath et al pun dalam teori resource base pun dia akan ada resource orchestration tu dalam bidang kajian saya lah. So we have macam dia collecting the resources, dia identify the resources yang dia ada, and then dia akan pergi kepada pengasingan ataupun tengok resource yang sesuai untuk digunakan, and then last sekali adalah dia akan utilize dia punya resources kepada yang lebih baik lah, strategi yang lebih baik. So yang ni adalah the differences ataupun perbandingan antara traditional versus strategic entrepreneurship. And then we have the key success factors. Yang pertama tu adalah strategic vision. So dia clear long term direction. Dia akan pergi kepada jangka masa yang lebih lama. Bukan nak untung esok sahaja. So you need to plan to get the profit ataupun your wealth creation untuk tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk sustain, lebih sustain daripada ni lah. And then we have the adaptive capacity, so responsive to change. So dia akan tengok keadaan. Kalau perlu perubahan, lakukan perubahan kepada your product ataupun services, ataupun based on your marketing, the cost, risk dan so on lah. So the adaptive capacity yang ada lah. So dia akan lebih systematic. And then innovation capability, continuous value creation. Ni yang saya kata tadi lah. Value creation tu adalah yang lebih-lebih kepada not for profit maximization only lah. Dia akan pergi kepada banyak area kepada value creation tadi, job opportunity, based on developments of community, menyumbang kepada persekitaran and so on. And then resource management, efficient allocation and use. So dia akan lebih penggunaan yang lebih efficient. And then strategic network, collaborative partnership. So dia akan tahulah maknanya kalau nak dapatkan funding, rujuk dengan agensi mana ataupun part of mana-mana yang boleh sediakan funding, ataupun untuk dia dapatkan resources, pembekal mana yang boleh bekalkan lah, ataupun untuk hasilkan this kind of product, boleh collaboration dengan mana-mana partnership yang sesuai dengan dia punya business activity tadilah. And then strategic entrepreneurship framework, we have the opportunity recognition, so identify market gap and emerging trends through systematic analysis. Ni yang dia akan pergi tengok market sekarang, apa keperluan dia. So kalau pelanggan berkurang, apa yang perlu dibaiki ataupun apa yang perlu diimprovekan berdasarkan peluang yang ada lah. So kena pasti peluang yang ada. And then we have the strategic planning, develop comprehensive strategy that leverage core competency. Lebih kepada kompetensi tadi. Planning yang lebih strategik. And then we have the resource orchestration, yang saya bagi tahu tadi lah. Efficiently combine and deploy resource for maximum impact. So guna resources sebaik mungkin. Kumpulkan apa yang ada, resource yang ada, and then so we go for penggunaan yang lebih maksimal lah untuk resources yang ada. And then strategic execution, implement plan with entrepreneurial speed and strategic decision. Ni adalah dia punya untuk pastikanlah perancangan yang dibuat adalah selari dengan apa yang telah dirancang lah, dengan entrepreneurial speed and also strategic precision. And then we have the major challenge. We have balancing act. So managing the tension between exploration of new opportunity and exploitation of existing resources. Dia keluarkan lagi lah ayat yang exploration and then exploitation. So explore of new opportunity, peluang baru, ataupun pergi kepada exploitation of existing resources. Kalau mampu yang ni, so pergi kepada yang ni lah. Ataupun sesuaikan dengan persekitaran, dia go for exploration of new opportunity. And then resource constraint, limited financial and human capital while pursuing multiple strategic initiative simultaneously. Ini biasalah. Maknanya dia kekurangan. Kalau entrepreneurship ni dia ada certain part
Dia bukan melibatkan staff ataupun pekerja yang terlalu ramai juga, ataupun dia punya financial pun dia kena tahu dekat mana dia boleh dapatkan sumber untuk kewangan perniagaan tadi lah. And then organizational complexity, coordinating entrepreneurial activity across different business unit and hierarchy level. Ini dalam organisation ataupun intra organisation, dalam dia punya pengurusan perniagaan ataupun dalam struktur perniagaan dia. And then market uncertainty, making strategic decision with incomplete information in rapidly changing environment. So dia kena tengok market apa yang sesuai dengan sekarang, and then they go for strategic decision berdasarkan kepada peluang yang diberikan sekarang lah. Contoh kerajaan ada bagi the part of bantuan. So dia kena tahulah apa keperluan yang boleh dimanfaatkan hasil daripada inisiatif yang diberikan oleh the government ataupun the environment yang sedia ada ni lah. So this kind of market uncertainty. And then so we go to for real impact lah. Ni adalah contoh the survey. Kalau when you get the 70% of impacts relating to your growth, so this is the higher growth lah. So company practicing strategic entrepreneurship show superior growth rate. Kalau dia boleh achieve kepada 73% based on the higher growth. Ataupun we look at the innovation output, we have the 2.5 times more innovative product and services compared to traditional approach. So dia akan impact kepada more innovation and innovative. And then or we go for 80% market adoption. Dia akan lebih tinggi, so better ability to adapt to market changes and disruption. Ni adalah real world impact lah. Maknanya kalau nak lebih kepada sustain in this kind of entrepreneurship, so if the entrepreneur achieve this kind of percent ataupun output or market adoption, so dia boleh survive lah ataupun dia boleh pergi kepada part of sustainability tadi. So strategy entrepreneurship is not just about being entrepreneurial or strategic, it's about being both simultaneously to create sustainable competitive advantage. Sebab dia nak tengok sejauh mana perniagaan tu boleh pergilah. Entrepreneurship dia kena stay, dia kena pastikan the customer accept dia punya product and services, at the same time dia kena pastikan dia dapat keuntungan ataupun sesuai dengan apa yang dia usahakan lah. Modal dan juga kos yang digunakan melibatkan seimbang dengan profit yang dia akan dapat. And then the future is strategic. So strategic entrepreneurship represent the evolutions of business thinking, combining the best both worlds to create lasting value in dynamic market. So dia akan tengok apa yang last kali yang awak akan dapat berdasarkan kepada value yang diberikan lah. So key takeaway, success require balancing entrepreneurial opportunity seeking with strategic advantage. And then next step, develop framework that integrate innovation capability with strategic planning processes. And then call to action, begin implementing strategic entrepreneurship principle in your organization today. So dia tengok kepada peluang tadi, opportunity, and then sesuaikan dengan kelebihan yang awak ada lah ataupun the entrepreneur have. And then the next step tu dia akan develop framework yang akan digunakan untuk lebih kepada penggunaan ataupun kelebihan dari segi inovasi yang dirancang. And then when they go for call out to action, dia implement berdasarkan kepada apa yang sesuai dengan aktiviti yang dijalankan lah. And then conclusion, we have based on this kind of topic, introduce the fundamental concept of strategic entrepreneurship
emphasizing the integrations of entrepreneurship with strategic management to achieve sustainable competitive advantage. So it highlights the importance of strategic entrepreneurship in dynamic and certain market where entrepreneurs must balance opportunity seeking with advantage seeking behavior. So discussion also melibatkan different antara traditional entrepreneurship dan juga strategic entrepreneurship. And then students are exposed to the key success factors and challenge faced by strategic entrepreneurs, providing strong foundation for understanding subsequent topic in the course. Nah, so itu sajalah untuk chapter 1 dalam this slide, but you can also refer to other slide yang saya bekalkan dekat sini lah, melibatkan the birds of strategy entrepreneurship yang tadi juga, tapi macam mana dia pergi kepada strategi entrepreneurship. So we have the theory by Miss Bird, Scandal and Hofer, Bergman, Coving and Selving, Day, Sandberg and so on lah. So dia boleh tengok apa dia punya hierarki ataupun perubahan dari segi ke arah strategi entrepreneurship. So strategic management is dominance of entrepreneurship, and then strategic management itself subset of entrepreneurship, and then also strategic management intersection with entrepreneurship. And then the verb of strategic melibatkan the terms and also theory, what is strategy, and then strategic entrepreneurship management based on Kuratko and Hodges 2004. We have environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and evaluation control. How strategic management relate to strategic entrepreneurship? Apa yang dimasukkan lah, apa yang boleh dilakukan ataupun pergi kepada strategic action. Components of strategic entrepreneurship, and then component of strategic entrepreneurship is opportunity identification, risk and so on lah. Flexibility, visions, growth, and definition of strategic entrepreneurship, theory. So there we have the entrepreneurial mindset, and then managing resource strategically, applying creativity and innovation, and the last we have the develop competitive advantage. Dalam tu dia adalah learning explorative dynamic capability renewal ataupun learning exploitative dynamic capability renewal. Sebab ayat yang saya bagi tahu tadi adalah masih ada ayat explore dan juga exploit. Explore, exploit. Dia kena tahu beza. Yang mana yang seeking for new opportunity, yang mana yang guna existing opportunity ataupun capability. And then conclusion based on this slide. And then also the references yang awak boleh rujuk lah untuk part of concept of strategic entrepreneurship. So any question? Setakat ni ada soalan? Any question? So far not, Doctor. Okey, bergema. Awak dekat mana ni? Bergema bunyi. Semua ada di kampus ke? Ke ada yang tak berada di kampus untuk minggu ni lah? Ke memang awak ada yang memang fully online ke, tak berada di kampus ke, ataupun memang ada juga di kampus? Kalau saya SLB fully online today. Macam mana? Fully online today. Fully online for this semester? No. Just for today. For this week lah. Yeah. So untuk the next tu masih ada kelas fizikal lah, maksudnya you are still in the campus lah nanti the next week after that. Yeah. Ada. Okay. Saja jangan untuk this kind of part lah, takut ada apa-apa yang diperlukan untuk part of fizikal tu bagi tahulah. Cumanya my base adalah di UMK Pengkalan Cepa lah. Okay, so any question lagi? Ada apa-apa nak tanya
related to this subject, and also chapter 1 for strategic entrepreneurship. So we only have the concept lah. Sebab kalau awak tengok the slide yang saya bagi tu pun, yang dua-dua tu pun, yang slide yang kedua tu dia cerita kepada sejarah ataupun the story related to strategic entrepreneurship tadi. And then dia adalah dalam konsep yang penggunaan untuk lebih kepada utilize the resources tadi jugalah. So ada soalan tak ada? So nanti sentiasa check dalam e-campus lah sama ada the note ataupun nota maklumat yang saya bekalkan dalam e-campus ataupun the task yang saya berikan di dalam e-campus. Sebab our tutorial hanya saya akan letak dalam e-campus lah. So saya akan tengok your commitment ataupun apa yang awak feedback related to soalan ataupun task yang saya bagi di dalam e-campus. Saya stop sharing dulu. So ada soalan tak ada? Tak ada. Semua faham ke? Faham doktor. Sebelum tu saya nak tanya juga. Ada memang ada yang buat bisnes ke? Untuk grup awak ni, dalam ni lah program awak ni. Ada yang memang ada perniagaan. Ada ke? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Ada yang yang ada. Contoh kalau Ada. yang ada ke tak ada? Sebab kalau ada, so when you relate to your business, dia akan lebih sesuai sikit lah. Sebab bila saya bagi contoh, kita relatekan dengan business yang ada ataupun yang awak dah buat. So apa yang kelainan yang boleh diberikan berdasarkan kepada your product ataupun services tadilah. Sebab nanti saya akan letak dalam tu, so you can ceritakanlah apa pengalaman awak. Kalau tak, you don't have any business pun, so what are your experience related to entrepreneurial activity? Sebab daripada semester 1 pun memang awak dah belajar fundamental of entrepreneurship. So you have your own product yang awak jualkanlah pada semester tersebut ataupun pada waktu tersebut. And then when you go for entrepreneurial ataupun entrepreneur behavior pun, dia kena tahu jugalah berdasarkan kepada how you treat your customers ataupun bagaimana untuk awak pastikan your product tu sampai kepada part of dia punya customer tadi. And then when we go for strategic entrepreneurship ni, dia nak strategizekan produk ataupun services yang yang sedia ada ataupun peluang baru yang boleh di-explore. So dia akan tengok berdasarkan kepada part of keupayaan tadilah daripada usahawan ataupun dalam bidang yang sesuai dengan apa yang awak nak niagakan lah. So nanti saya akan bagi task lah. Saya akan bagi task berdasarkan kepada part of your introduction based on yourself and then your experience related to this kind of sebab yang saya dah adalah introduce berdasarkan your maklumat lah, your basic information and then related to your business activity ataupun entrepreneur activity, pengalaman yang ada. Kalau ada business, awak bagi tahulah. Sebab sedang saya nak tengok apa yang awak dah usahakan and then adakah masih diteruskan ataupun apa yang menyebabkan awak tak teruskan berdasarkan kepada your entrepreneur activity ataupun business activity. So kalau tak ada soalan tu, saya share
attender lah. So boleh scan based on your Cinemo.